Hlana kuhlelo ngisakhumbula salibonana uzilana zonke likuze emhlabeni wonke jikelele ngabo ngapha lesisikhathi eMzansi, eChina, eJapan, eCanada, United States, United Kingdom, Europe, France, kulama Zimbabwe phela lasePoland, lakhona le-Ukraine, bakhona-ke abantu siyalibingelela lonke elisibukele ngalesikhathi kubo Hilbro linjani eMzansi Africa. Thank you South Africa for the support ukubhala izincwadi njengawe Melody Mpangazitha. Melody Mpangazitha uthi ngahlala lejaha la koNcube lagcina selingimithisiile ngomnyaka 2014. Ubhuti wakho na umbuluza kazangathenge ngitsho le baby clothing, wayala isisu wathina njalo ngangitholanga ngisagcwele lesi sisu kaso sakhe. Ngasihlalela ngagcina mina nhlalo mama uyahamba esiyawoda izinto ko South Africa. So ngaleso sikhathi wagcina kufika ubana ngo2014 ngifikele umhelo omkhulu isisa sesikhulu sesilama 8 months. Umama ayicanda zabeletha ngemva kwenyanga ezimbili. Lapha esihlala khona besihlala thina lapha mamele emalindela lapha desirenda khona i-cottage. Kwangela muntu endlini enkulu kulo bhuti nje osebenzayo garden boy. Ngagula ke msakazi kwaba nzima ngabo 3 busuku ngihlaba umkhosi. Ifoni zonke lazo nxamagetsi angikhoyo kwangela mlilo ukuthi sifone senzeni. Ubaba lo wahawula ukuthi enzeni ngiqiqa sizwa ubuhlungu. Around 5 ekuseni ngoba nganthi yazama ukuphuma wathi la wesaba ukuthi uyachaya ngotsotsi sidinga iambulance. So baba lana wagcina ke buya khona bana ngikhala ngagcina ke sengibeletha ubaba lana ke khonapho ke wehluleka wakhipha umntwana kodwa ke asabela ngaphansi wambambe njalo umntwana ngabelethele endlini msakazi lapho umobala wasegijima sabezwa umakhelwane elokho engaqhumanga lutho iphodi umntwana lokho ilenga kimi makhelwane bahambisele iambulance uhamba wami ke esibhedlela. Ngabeletha umntana omthwa nguDenzel mhla ka 11 July 2015. Ilusuku engasoze ngalukhohlwa lo. Ngiyambonga ke undoda weStongeni lwana wazama umuntu wenkosi wayengakwazi waba ngani senguyuba bomntwana ngoba lakathesi nxa ngimkhana ngoba lenhloni ukuthi sengazi ngale ngoba kwangela plan ngalelo langa kodwa ngabeletha kambe kulomuntu ongaziyo ngale. Even labo bongane bakhuluma ukuthi bayakwazi ukuthi client bakhuluma ukuthi bayakwazi ngala kula muntu ke ongakwaziyo ngale. Wena ke wasucela izingoma zabaninganyana wathi please dala ngagcina kuzwanya ingoma liyanethi babambanise ungangitshela yona ngajabula kakhulu. Nasi ingoma yakho wamhlophe nakaDenzel.
ingoma phela ke kwinto ehle ingoma sithi babambanise umoya ongcwele sitshala ke unakaDenzel umelody Mpangazitha ke wabelethiswa lijaka lidala lesitongeni lambelethisa kahle kodwa lengakwazi ukuthi uqunywa ngapi umbilical cord so ngakho layekela kunjalo umntwana ngapha ebanjwe ezandleni ngapha kulenga ngapha wazi wanceda ke umakhelwane wabuya wathatha lo mama usesibhedlela siyabonga uNkulunkulu is great mama uyabonga nje Melody Mpangazitha siyabonga nje nangu Daniel Ngodzo greetings Daniel Ngodzo namhlanje siyakubingelela kuhlelo sakhumbula welcome sithini ke uNgodzo nangu lapha uDaniel uthi ke msakazi ngikhuleleke endaweni yothiwa ke Chefonye Cholocho lapho ngikhulele khona bengumfana olungileyo kwamagama kwathi ke ngomnyaka ka 2011 ngikona pana vele kweluseni ngabona ke umama ethwele komgqomo efela emfuleni umama nje obethwe indoda yakhe bisegoli isebenzela eMzantsi Afrika ngazibika ethandweni umama lo ke wala ngamlandela ngifuna ukubona ukuthi lapha ahlala khona uhlala ngapi sengithola ukuthi umama lo vele ke uhlalela ke lengane yakhe yodwa umsakazi la uyazazi into zabafana ngase ngibuyela ntambama ngamthola ke umuntu ophekayo lapha wantshela ubana ke ngiphume hayi ngancinga ngamthembisa ke lokuthi ngiyamnika izinyane lembuzi ngoba uthando lwami lalukhulu umuntu lo wangiphandla ke umsakazi ngezwe ke imizwa usukela ezwaneni uzokuyefika ekhanda ihlizweni yami ichaya kakhulu ethi boom 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 so ngahlala lapha nepheka ngathi kawuboni ke mina lawe xa singaba ke ubaba lo mama lo muntu okwegoli ke obuya ngemva komnyaka uhlaleleni linda lo muntu hayi umama lo ke wagcina sengohlekayo ngazi ubona echwa namhlanje lilanga lami elikhulu kathi siyaxoxa njalo ke balalela abafana bomakhelwane hayi waselungisa ukuthi yenze ngani uyahamba ujike ngaphuma ke ngaphenduka ke sengihamba nginyenya ngizongena abafana labana ukuthi vele babethekwe ngulowo baba umnikazi womfazi ukuthi balinde ngangena ke endlini ngisathi siyaqabuzana ukuthi kwenzakala izinto hayi baba wasebeshaya isivalo kudala bangiphunya laba bafana ke ngabaleka kabuhlungu ikuso kwami ekhaya ngisiyegoli lakathi esilu mama azange ngimuzwe lutho azange ngizwe lutho kuye hliziyo yami buhlungu ukuthi lesi ngangathala ukuthi ngangitholile kodwa ngitholanga ngicela ingoma wasukhonjiwe baba wasukhonjiwe ngicela ke ungitshele ingoma laphana ke kodwa ukutshalela namosobhati uthi but lami yini leli Daniel Ngozo nasi
Ingoma ke siyitshale ke Daniel Ngozo ke ubethelwa ke kuzama sithola inhlanhla umfazi womnikazi bakubonda baba udlala so Ngozi but la maniki album bakwethu ke siyabonga ke abangani bethu bathe basixhasela athi kancane lapha ke abe Zim Harris Continental, Harris Hotels, Harris Executive, Harris Hotel, kunapane Continental, kunapa kututizethuna siyababonga kakhulu ke but kunapa ke nxa ufuna ke indawo ukuthi kuyegwejisela ke uye thola indawo yokulala le Harris Hotel iceleni konapana ke Randburg Bulawayo indawo enhle kwamagama ke ungafika laphana nxa udini ukhathele is the cheapest in town. Ufuna Continental ngale ke Khumalo ngabe ufuna ke Harris Executive ngale kubona uTendi hayi ungakhwelisa kakhulu ke uthi ke uthola indawo uthi lapho ngaphumulela khona uye khona lapha Harris Continental Hotels khonapha ke akobulawa siyabonga ke Rice said thank you so much Mr. Rice. Yes ithe imbona ndiyabona ngemva kwami lapha ke iyo le yonke le ngokubulawa ngawudinga indawo kulala ngombe yokuthini ihotel cheap leyo very smart executive rooms khonapha ama ensuite amahle kakhulu ke thintana lathi siyabonga. Tekla Nare nyakubingelela Tekla Nare Tekla uthi ke umsakazi impilo isuka ibenzima iqina kwenze izinto ongazithandiyo empilweni. Efikeni kwami ke South Africa lapha ngomnyaka ka 2011 ngifike kwindawo engangicabanga ukuthi kusezulwini nxa ngibuya ngiphakathi kwamalayitsha sichake indlela silubhekise khona le music ehamba ikhala ngani ngiyaphupha ngezingcebo kwana ke sensiye endaweni ke enhle ngomagama wathe ngifika khona kwaphela amalanga amathathu konke kukuhle kwabuya ke iviki hayi ngaqalisa ukubona ke umzawa wami ukubana sinto sezitshintsha lapha ekhaya. Umzama ngitshela ukuthi ke ngeke uphomba ubuhlezi lapha ke bese vele ngivuse kuseni kodwa indlela esizwana ngayo abantu besithi ngama twins because we best friends yet was my cousin. Uthe kunjalo ke waqalisa ke imrabaraba yakhe ukuthi ke yena ngwangcono ngidinge ijaha engizihamba ngihlalisane nalo. Uyazi nxa ngakujwayelanga lokhu kwaba nzima kodwa nxa isimo sempilo lami ekuphumeni kwami ngahlangana lomuntu ngazithela khona hayi kade ngitheleke uguluva ufeleba onzima lo baba ke yakhoma la okompofu ke wangithatha wathi siyahlalisana kwelinjaladi hayi zenzela amathanda man engihlukumeza engichaya engenza yonke into hayi ngabona ukuthi bana lapha ngizogcina ngifile ngoba ngendlela yelesikhwele ngaso ngoba every time ubecatshe ngihambe icathamela evegibele lama taxi engilandela lapha ngambamba khona ubona ukuthi kangilajaha yini angatholi kube lo muntu engikhuluma naye. Kwenilanga ke ubaba wesiphaza wasehleka lami sikhuluma nge-airtime kanti umile ekhoneni wahle wathi thina siyathandana ikuwisa isiphaza sabantu eshaba abalwana ke umgwaza ke esiswini wathi uyagwaza mina abantu basebefikile kubaleka kwakhe kodwa nhlanhla ubaba lo akasafana wabaleka kanjalo ke omphofu mthazi ngasebenza nzima ngasuka abaleka ngaze ngahlala ke endaweni okuthiwa kuse-PE yikho ngibhala ngilapha engikhona
Ngasila ke ngomnyaka ka 2011 eSouth Africa lapha ngaphosa ngafa ngizithele kuGulufa. uGulufa wayegange kakhulu ngendaba zokuswela. Umzawami masikhulumisani uyagula kulezi insuku. Yikho nje ngicela ungaqambile ibizo lakhe. Yimi uTeklanari. Teklanari anasitshake ingoma yakho. Nxa ungafiki uthando lebelicela. Hayi buya mntakabhuti, buya mzawami lapho sohlala sonke. Ngomnandi lapha ke. Yikho sasiyiwela ke ingulukudela kuyadinga imali kodwa singakwazi ukuthi kuyabheda. Utho njalo ke uLavo Machiva. Sayiwela. Lavo Maji, Lavo Machiva, sayiwela ingulukudela siyofuna imali eMzansi Afrika. Ingulukudela uyilimpopa phela kithi. Ingulukudela siyakhona lokuyafuna ke imali. Baphe uJason ikela siye phambili. Tabani Nyoni. Uyaphila Tabani Nyoni. Uthi mina ndaba efilabusi emfilabu sho. Utabani uthi ke msakazi bengumuntu othitheyo mthethe ke intombi yakho Khanye. UMakhanye ngimthande
engimthandayo ndlakathesi ngiyangikhumbula kodwa into ezakalayo intombi leke Chisa sithe sikobulawayo ngamchiya mina sembuyela ke eGoli ngomnyaka ka2016 into engezwayo ngezwe izimanga ukubana ke usele esesenza ukuganga esefeba ngaphenduka ngijika ke ekhaya lapha ngamthatha ngamsegangeni ke St. Peters duzane leKhami ngoba ngamfuna uyamqeda ngibulalela ngathi kasaconfess ukuthi kwenzakalani Chisa uyavuma ukuthi ke wayelingekile ngoba ayifuna imali kodwa uyafunga weselo nendikalala lo muntu okhona uthi ngenxa ukuthi baba khona umthatha wamsa kwenye lodge kobulawayo lapha athi nxa efuna imali akavume ubaba khona amlalise lenye into wena into njalo ayibelieve inspanda wathi into yakhona ngongani inyoka ngani inyamazana ephathi kwesikhwama esithi uyamnika ke i2000 umngane wakhe kuthiwa wayezwa iP2000 uthi yena wayala ubaba khona wathi kakhumule ngalo ukuthi wakhumula izigqoko yonke into ngoba wayesethi uzodlala baba khona kodwa baba khona wajikisa wathi hayi ngifuna ulale la into engifuna uyidlise something bese ngivunika imali uthi yena waphuma wala manje kathi sinyadideka emqondweni ukuthi kambe nje liqiniso yini kumbe hayi sehlukana ngalokho kodwa siyakhuluma siyafunana kodwa nxa ngicabanga into le ukuthi ke umuntu engimthandayo ke wahamba wacambalala lenye indoda kuyangilimaza ke umsakazi lokho vele kwenza ukuthi ngani ngafa manje ukuthi ngimbelieve ukuthi ke impela waye offer imali kayenzanga lutho le mali le kathathanga waphumezwa ngalutho ngiphinde ngani yakudawuta kungani yakubelieve angikwazi ukuthi ngenzeni Chisa ilanga ngasoze likhohle iwona lwana mnyaka umama wangakwami uMakhanye umntanami ugugu wakhe kunina kaMakhanye yebo ngiyabonga Chisa ke lapho wachitheka khona umuzi wami ngendaba zezimali ngicela ke ngitshele ke haya bantu imali uthi umama can do anything for money ngizwa lapha bakhuluma kodwa ayisimi ngitsho njalo ucele ingoma othi kutshele ke enye izingoma khona lapho ziqedileyo bona ngani ngayithola ke yena ucele futhi yini yana le ingoma lana ekaMajalisa ethi eparty ngothanda uMajalisa phela wena eparty Patricia Majalisa Thabani Nyoni usemzansi kodwa uthakule Philaphusi
Luhlelo John sakhumbula ke lesifosa Harry's Group of Hotels tholakala ngoNtuthu khona mfana siyabonga kakhulu ke Harry's Continental Harry's Executive Suite Harry's Hotel notendi mnandi khona phana zifika khona phana ngoNtuthu ngawuthola indawo yakho lapho ngaphumula khona indawo ngabhuka uvukele ihlobo zakho bele yachata kumbe ke ulowa komthandileli ufuna yakhona yephumula khona nguwe wedwa udrive umamude Executive Suite and suit as well. Ngangena ke la phakathi nandi bakuphela bo breakfast abanani nokudla okudeki khona ke Harry's Group of Hotels ngoNtuthu ngulawayo badingeke uFacebook nxa wena lapho khulumela athi sikucelela ama discount ama Mondays uthola ama discount amakhulu uyazitholela ke i-room very cheap very low cost but beautiful rooms yeah ngeke ke mbambe ke majalisa lo besithere bani Thabani Nyoni emfilabuso Thabani ya mfana kaNyoni umfowethu lapho la kanje ngokunyoni esilala lapha machelela semangele ukuthi ke umfowethu wabhayiza kangaka kodwa uthi yena agcina umama ukuthi umgcina umama lo ngozala lawo ngathi kere ukuthi uyangena machelela la thathe off ya sandisiwe moyo Sandi unjani mama sandisiwe azivule yakho sandisiwe nasa ngibone lapha sandisiwe moyo uthi kwasa ukuhle sikholisa ukubana ke ikhisimusi isondele ezilalinile lamakhomane esekhona lo ke umnyaka ka1982 chisa angazwa ku grade 1 habe lapho ke mfana wami sandisiwe umama lapha ke mfana wami kwakukuhle kwelakithi kuluhlaza kuthe tshoko ngithe ngihleli khona phana sesithengelele izigqoko zekhisimusi hayi ngilindile ke ijaha lami lalibuya khona ngalomthombeni wayevela ke kobulawayo mina ngisekhaya ngihlezi ePlumtree ngimmelele hayi salinda ke ukuthi uyabuya adlula amabhasi azamabili la ebuya aphela ukuthi abuya ngamabhasi ungafona leso sikhathi ke msakazi ungakhohlwa sahlala sinjalo ngoba ngangigezile ngimlungiselele yonke into ngamphekela ngoba sasikwazi la ngabuya ngalo ke kwakumhla ka18 December ngoba wayejwala ukuthi ngavala kubo 14 asebuya namhla kwa18 eselungisa into zonke ubaba ubeloja khona phana ke endawo othiwa kuselobhengula salinda msakazi umuntu engabuya sahlala 2 days 3 days 4 days safaka umlayezo ebhasini babuze ukuthi ngaba mbonile sezokuthi hayi wasuka esiye ekhaya sahlala sinjalo silindile wafika ilanga lekhisimusi next ubaba be New Year baba be ngagada ke mhla ka2 ngabuye edolobheni ngafika lapha eloja khona ngathola kuthiwa wahambe sithi ekhaya kubo 18 kakathi ngadinga sihamba ezibhedlela sihamba yonke indawo ungambona ubaba saphenduka saya emapholiseni phosa athi kabonakalanga ngikhuluma nje chisa up to today angikwazi ukuthi wangaphi ibizo lakhe kuthiwa nguRafael Mthombe wanyamala ngalowo mnyaka 82 ngicabanga ukuthi wathathwa ikukula hundi yimi ke usandisiwe moyo sengikhulile kade sengumama ngagcina ngazozoyenda ngomnyaka ka1995 ubaba ecathi ngo82 awubahlala mama uhlalile umuntu wenkosi angikwazi ukuthi uRafael wayangiyamkhumbula lapha khona abanyamala labadala bakithi kazi up to today ukuthi ungaphi ngicela ke ungitshele enye izingoma ongazithola ungathola ke ingoma ezinjabulisayo ingazwa ku platform 1 ezabo Rebecca Malophe mana ke kutshelele eka Rebecca le usithembele kuwe sandisiwe mama sandisiwe mama
Ingoma sithi sithembele kuwe. Sithembele kuwe siyitshalisa lesiwe moyo wanyamalala nguRafael Mthombeni wanyamalala ngo-1982. Ke awayilungiselela umamemelele ikhisimusi kodwa baba kabuyanga. Hey man, akukubi ngaleso sikhathi. Yeah, ngisakhumbula. Gift Kunaro, kunjani ke Gift Kunaro. Gift Kunaro ngithi ngibhala ngise Cape Town. Chisa kunjani? Niyatopa isindebele. Mina ngikhule ngumuntu ongafundiswanga ukukhuluma isindebele ngoba ngangisazi ukuthi abantu besindebeleni they are bad people. But ngazokudiscover ukuthi ke manga, these are the nicest people. In every tribe, they are bad people. Mina sengatata uMasibanda, siswako. She's a lovely woman. So we met in Cape Town in 2012. And then ngamthanda one day to Vele Zimbabwe has taught me Ndebele, and I'm proud ukuthi I never made a mistake of thinking or looking down upon this girl. I've realized she's a very brilliant woman, intelligent. Now we run a company in South Africa, Sonke Cape Town. I love it. With Umasibanda, we've got 2 children now. Uthando 7, kanye ke lo Luba elihle lina ule 4. I love lina bobabazala bami. Abantu abangakwaziyo abadivide abantu beZimbabwe, those are cruel people. We are one people, we are one nation. Mina sengisakha now got a home khona ngale Gwanda, got a house in Bulawayo. Thank you very much people of Mathebelele. Gift Kunaro, I love you Masibanda wami. Ngitshele Chizo ngiyamthanda mfazi wami. The best to happen. I thank my parents for accepting my wife and they really love me. Thank you so much. Wonke okhulunywa kwakungamanga. Ngicela ke umtshayele ingoma, not me. Ngithala nakhulu zo ngambona ke emuhle ngahle ngamthanda. Uthanda ingoma zabo platform 1 London. So she dances for me. Angikhangelele angitshela ukuthi uyanginyakazala. I think unyakazisa uyifunayo le. Ngokuchayela. Uyanyakazisa. Unyakazisa baba. Akumnyakazisa. Gift Kunaro.
ingoma ke vela ke ku platform 1 ingoma esithi ke omnyakazisa mayelelo gift kunaro uthike umadawu yamnyakazisa xa uthethe kusibanda makusho ukuthi uqinile uyindoda emadodeni uyakwazi ukwenzekalayo behluleke uJoe ngoba bethola ukuthi lapha kusibanda indoda umfazi wakhona unjengendoda so kumele be careful angithi yeah uhlelo siyabonga be Harris Hotels thank you very much ke la ke sibaleke incwadi le vela ke kuYvonne Ndlovu unjani bese iya gift ngibale le Yvonne Ndlovu bese ngibona sengeqile Yvonne Ndlovu kunjani Yvonne Ndlovu mina ngibhala ke ngikhona le eCanada British Columbia siza ngibuye lapha kuleli lizwe eCanada ngomnyaka 1913 ngabuya kuhle ngazofika lapha ke into khona ke ngingawazi izile liyaqanda kangaka njalo ekufikeni kwami ngeke ngasokola mbijana ngoba ntate ngihlala labo bengasothi yihlobo they pushed me to fall in love lo malume umdala oyehlala kwindawo this person appeared to be a friend ngikhaya engane isihlobo but sengikhona ngale wangiphusha wathi umuntu ongakugcina yazi ukuthi uphiwe umuntu ongamthandiyo ngenxa ngimkhangele ngibona this is not my type into engayenzanga nje umuntu ofuna ukugcinwa ngangigcina semphuma ukuhamba ngezinikela kuye lanxa sisecansini vele ngazizwa ku-cold wayesokola nje umuntu wenkosi vele ngezwa lutho ngoba ingqondo yami engekho lapho sisa-ke yaba buhlungu le ndaba ngezo zibethiwa somele ngiyevelelwa mina lokho ngakwala ke lokho yimi ukuxabana ke lo no ngaliqambi lonke igama lakhe sekela ukukhulumisana kwabanzima wathi mina ngamdlala ngamcheating ngomalume wakhe manje nithe senithole ke ikhiwa lami ke uMatthew waqasa ukumtshela izitori bekhipha ama-photos zami because I told uMatthew lwana undoda lo ugo ibizo lakhe ngoG qala ngoG umalumami lami ngoba mina I'm now 36 the man is 64 uthi ngahlala la ela 50 something sesemncane the man is 64 so ngathola uMatthew yes Matthew is old but Matthew is capable of looking after me Matthew is 48 I'm happy ngoMatthew but lo muntu usezama destroy relationship yami sisa ke umnyaka ka 2018 umlungu wathi angeka kumele lokho uthi ube ehlokolozwa umuntu I should make a decision ukuthi ngifunani so I asked him ukuthi sisuke sesathutha ibhalansi sihlakalo senzala kimi engasoze ngisikhohlwe ngokuhlukunyezwa ngabantu basekhaya abantu ekhaya baloyachisa ba pretender ngicela udlalele ekhatshana lo muntu ekhaya sihlezi lo Matthew lapha ke sengaze ngabisa lo mntana wami lapha eCanada we are a happy family I don't play with Zimbabweans I don't want to see them yimi Yvonne Ndlovu hayi bamphoxa kosisi ya udubo lokwenza kodwa sibi asazi mhlawumbe dala asazi ukuthi kuchayele ke 2000 fix Mr Matthew dlala lo dadewethu kuhle umgcine kuhle ngoba lapha iphiwe khona Yvonne Ndlovu nasi ingoma
Ingoma ke sivela ke ku ethi ngane Tools and Fix siyichala ke uYvonne Ndlovu. Mana ke sibale ke vela ke ku John Chuma. Unjalo ke John Chuma ke namhlanje uhlelo ngisakhumbula siyakwamukela. Mana ke sibale ke incwadi yakho sivule i-email yakho. Ngiyazibhala phansi but ngiceze ngodluti kanje ngubani uJohn Chuma ngasimbone. John Chuma uthi mfowethu ngibhala ngapha ngase United Arab Emirates. Chisa osisibethu kunzima la. Ngabuya ke le ntombi ngibisile ngoba ngihambiswe ngomsebenzi ozosebenza kwenye construction. Ngihambisa ke umntana okoncube omuhle ngoba itshela mina ngifuna ukumthatha ngadinga ukuthi abambamba umsebenzi. Into angenzela yona ezimanga ngithe ngibuya ngafika ngamswela ngoba wathi ukuthi ke ulabangane sebatholile lapha eUAE. Ngamdinga ngamswela ngafonela ekhaya ngibo bathi kabuyanga akakho. Ngazama udinga ngasengicina ngisiya ke iya-check itikiti lakhe ayibuye ngalo ukuthi lichayele return ngathola kaliphuma ngaleli tikiti. Cabanga ukuthi wayenzeni umntwana lo wahlala lamankazana abangani bakhe beHarare bangena ke entweni yabo le ebayenzayo lapha emdolweni kwenye indawo khonapha United Arab Emirates eyenza laba bantu ke abathengisa emzimba ababhadala ama-500 US 50 US wajoyina naleyo gena. Into eyenzakaleyo ngomnyaka weka 2021 usisilo ke wabotshwa kwenye indawo wabhala mina njengo next of kin ngazophikwa ngahle ngamphika ngathi umuntu lo ngamphika ngathi umuntu lo wayebuyile lapha sisonke kodwa wangibalekela kudala akahlali lami babotshwa ke ngizwa tholo ke besejele. Manje problem ndayo chisa ngithole nzima abangibo bathi yimi ke engambophisayo. Mina thini bino ukuthi ungaphi ngabona ngamapholisa sebuyile. Ngilapha ke ngiyasebenzela angilali ngokuhlukunyezwa izihlobo zakhe. Sengabanika incwadi zamapholisa ukuthi bakuzwe ukuthi ungaphi. Umuntu lo manje basejele beyigenga. Ukuthi benzana ngudingi ngoba ngiyesaba lami leli lizwe ungathanda into eziningi uyagcina usungenile. So phakathi 21 wonke sengene ku22 uthi batransfer nini ukuthi kwenzakalana angikwazi chisa. Yimi ke embhala ke uJohn Chuma wangibalekela sokumvuzo wakhe. Abakibo kabangekele mina kangazi lutho. Ngiyacela sibili ukuthi ke baxolelane lami. Ngicela ingoma kaThokozana wayichayayo ngibona yini ingoma etsho wena. Bambelela. Tula, oh mamele, oh amobola, oh chungu waka, oh tula, oh mamele, oh amobola, oh chungu waka, oh nafi waka, oh siti waka, oh nafi waka, oh wakiseva, oh wenambela, oh amobola. Oh, mama, oh, I'm
lavi waka, oh tumbelaka, oh sweetie waka, oh lavi waka, oh honey waka, oh sweetie waka, oh tula tula, oh mamele, oh wanokuta, oh sweetie waka. bambelela ingoma esitshala ke uJohn Chuma abaphoxa kakhulu ngisiso sejile kwale United Arab Emirates UAR. Bakwethu update is that the Western Community Magistrates Court has set down. They didn't want to disclose when they are setting down Ishuga Mahachi. The docket should be with them soon. They came, Mahachi was taken to Westcom privately without all of us knowing. Muhamba Konhale, as he set down. They didn't want to say exactly which dates, but we'll soon find out when exactly they've interviewed Malaicha. The docket has been compiled. Now it is up to the prosecution to say when is the trial, when are they doing it, but they decided to hide that. For what you hear, they set down which date was put forward as a set down date. Anyway, thank you very much. I'm still waiting for Klein's president. Someone promised what they want to send something. Thank you. Bye. Tula, tula.